Pemirsa ruas tol Bali Mandara inggih punika saking Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Pacang Kebecikang merupa scrapping filling overlay SFO. Pemargi dinucap antuk nincapang keamanan tur kenyamanan majeng krama saning lintang ring jalan tol Bali Mandara saha antuk nyangkepin standar pelayanan minimal SPM. Kuentenan kali genah pewangunan SFO inggih punika ring margi utama Nusa Dua nuju ke Benoa. Ngurah Rai saha saking Benoa Ngurah Rai nuju Nusa Dua. Pewangunan punika pacang kekawitin tanggal 19 Juni tur kaaptiang sida puput sami jangkep ring tanggal 21 Agustus warsa kali tali 24 ngawit gala sia wengi kantos 6 semeng. Program SFO pinake silih tunggil kasumekenan saking PT JBT ring sajroning nincapang pelayanan tur keamanan majeng krama saning lintang ring jalan tol Bali Mandara. Direktur Utama PT JBT Iketut Adiputra Karang Wedarang pemargi puniki taler pinake strategi perusahaan antuk mastikayang infrastruktur jalan tol Bali Mandara sida memargi becik tur aman majeng samian krameni. Area kerja pacang kuatesin antuk nes usanan kaon ring kuentenan lalu lintas jalan tol. Lianan punika pengaturan lalu lintas ngelintangin perkanti PT JBT sareng instansi sani mapaiketan inggih punika Kepolisian Patroli Jalan Raya PJR Induk 6 miwah PT Jasa Marga Toll Road Operator JMTO anggen nglaksana yang pengaturan lalu lintas selami pewangunan memargi. Bali Pos Nguningayang.